Salam dostlar, kanalıma hoş geldingizler. Men Şerkaz Tayyarbekov. Bugünkü video sabagızda Türkçödө eң populярныйлардын biri болгон Omuzumda ağlayan bir sen деген ырдын котормосунун ошондой эле маанисин үйрөнөбүз. Ошондой эле жаңы сөздөрдү үйрөнөбүз. Даяр болсок, биринчи ырды угуп чыгалы, андан кийин маанисин карайбыз. Ошондой эле ырдан алынган жаңы сөздөрдү үйрөнөбүз. Omuzumda ağlayan bir sen, ne çok isterdim biri bilsen. Kalmadı artık bak kimsem, sensizlik gitsin sen gel. En dipte hep ben kaldım, çok zorda zor nefes aldım. Bir kez yanımda olsaydın, başkasına bağlamazdım ben. Düştüm kaldır hadi can gel. Unutmak için adını, sana koştum her adımı. Siliyorum geçmişimden, yaktım bütün anıları. En sevdiğim de gidermiş, güvendiğim aşk bitermiş. Öyleyse mutlu sonlar, gerçek değil bir hayalmiş. Мына достор, ырдыда текст менен угуп көрүп чыктык. Чындыгында аябай сонунар, мааниси да өтө сонун. Ал эми азыр ошол ырдын маанисин котормосу менен угуп чыгалы, андан кийин ичиндеги тааныш эмес сөздөрдү үйрөнөбүз. Omuzumda ağlayan bir sen, ne çok isterdim biri bilsen. Kalmadı artık bak kimsem, sensizlik gitsin sen gel. En dipte hep ben kaldım, çok zorda zor nefes aldım. Bir kez yanımda olsaydın, başkasına bağlamazdım ben. Düştüm kaldır hadi can gel. Unutmak için adını, sana koştum her adımı. Siliyorum geçmişimden, yaktım bütün anıları. En sevdiğim de gidermiş, güvendiğim aşk bitermiş. Öyleyse mutlu sonlar, gerçek değil bir hayalmiş. Мына достор, ырдыдагы котормосу менен угуп көрүп чыктык. Ичинде чындыгында сонун сөздөр бар. Ошол жаңы сөздөрдү анда эмесе үйрөнөлү. Omuz, omuz, желке, ağlamak, ağlamak, ыйлоо, çok, çok, ötü, istemek, istemek, kalo, bakmak, bakmak, karo, dip, dip, tömön, ылдый, zor, zor, kıyın. Nefes almak, nefes almak, dem alуу, düşmek, düşmek, kıloo, jığылуу, kaldırmak, kaldırmak, turguzуу, dönmek, dönmek, kaytуу, koşmak, koşmak, çurkoo. Güvenmek, güvenmek, işenүү, silmek, silmek, өчүрүү, мутлуу, мутлуу,
bактылуу, hayal, hayal, kıyal, gerçek, gerçek, çındık. Mına dostlar, жаңы сөздөр менен де таныштык. Чындыгында бул жаңы сөздөр күнүмдүк турмушта өтө көп кездешүүчү, көп колдонуучу сөздөр. Ошондуктан жазып жаттап алыңыздар. Достор, бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Бүгүнкү сабагыбыз пайдалуу, ошондой эле жакты деген үмүттөмүн. Бүгүнкү сабагыма лайк басууну, ошондой эле каналыма жазыла элек болсоңуз жазылууну, ошондой эле кийинки сабагымда кайсыларды котороюн, ошону комментарийга жазып кетиңиз. Кийинки сабактарда жолугушканга чейин жакшы калыңыз. Сонрaki дестерде көрүшмөк üzere, hoşça kalın. Bay bay.